Ndagusuhuje. Aha ni kuri Odera TV Show nk'ibisanzwe. Kaze kuri Odera TV Show aho mbagezaho ibiganiro bitandukanye bifasha umuntu guhindura ubuzima. Kuri Odera TV Show asanga ibiganiro by'abastar, ibiganiro by'urukundo, ibiganiro by'ubuzima busanzwe ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero mureke tugaruka ahangaha. Umunyarwanda yaravuze ngo amagara arasesuka ntayorwa. Uyu ni umugani w'ikinyarwanda usobanura ko ubuzima ari ikintu cy'agaciro kidasubizwa. Iyo umuntu apfuye cyangwa ubuzima bwe bwangiritse bikomeye ntibishobora gusubira uko byahoze mbere. Ariyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ngo amagara arasesuka ariko ntayorwa. Ubuzima bw'umuntu bufite agaciro gakomeye. Niyo mpamvu bisaba kubungabunga ndetse no kuburengera. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 wakora kugira ngo urengere ubuzima bw'abantu. Reka tunyarukire mu buvuzi. Ku mwanya wa mbere ni ugutanga ubuvuzi bwihuse, kugira ibitaro, abaganga bahagije kandi byegereye abaturage. Ku mwanya wa kabiri ni ugutanga inkingo, kurinda indwara zikomeye, zikingira hakiri kare kugira ngo zitazahaza abantu. Ku mwanya wa gatatu ni ukunoza isuku, gukoresha amazi meza no kwita ku isuku aho utuye ndetse n'aho abaturage batuye hose, bateme amashyamba, ibihuru bibegereye, bakirinda gutema amashyamba menshi ariko ibihuru bibegereye ndetse n'ibinogo bibegereye bakabisiba. Reka tunyarukiye mu mutekano n'imibereho. Ku mwanya wa 4 turasanga kurwanya impanuka, gushyiraho amategeko y'umuhanda ndetse no kuyubahiriza. Ku mwanya wa 5 ni ukwirinda ibiza, gutegura uburyo bwo guhangana n'imyuzure, inkubi y'umuyaga ndetse n'ibindi bishobora kwangiza ibidukikije ndetse n'ubuzima bw'abaturage muri rusange. Ku mwanya wa 6 turasanga kurwanya intambara ndetse no gushyigikira amahoro. Gushyiraho amahoro no gukemura amakimbirane hagati y'abantu ndetse n'ibihugu, ibi nabyo bituma abantu bagira imibereho myiza ndetse n'ubuzima bwabo bukabungabungwa. Reka tunyarukiye mu biribwa ndetse n'imirire. Ku mwanya wa 7 ni ugutanga indyo yuzuye, kurinda abantu inzara n'indwara ziterwa n'imirire mibi, bwaki ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'imirire mibi. Kwishishikariza abantu kurya ibiryo birimo imboga, imbuto, bikomoka ku matungo, ibitera imbaraga ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 8 ni ukurengera ibidukikije, kubungabunga amashyamba, amazi n'ikirere kugira ngo abantu babone ibiribwa ndetse n'ubuzima bwiza. Reka tunyarukire mu burezi n'ubumenyi. Kwigisha ubuzima, gutoza abantu kumenya kwirinda indwara n'impanuka zibangamira ndetse izi ndwara n'impanuka zituma abantu bagira ubuzima bubi, abantu bagahora barwaragurika ndetse imibereho yabo ikadindira. Ku mwanya wa 10 turasanga guteza imbere ubushakashatsi, kuvumbura imiti ndetse n'uburyo bushya bwo kuyikoresha ndetse n'inkingo zishobora kurinda ubuzima no kububuza kwangirika. Uyu munsi rero twareberaga hamwe ibintu 10 wakora kugira ngo urengere ubuzima bw'abantu, aho ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, umwanya wa 10 twasanze ko kugira ngo turengere ubuzima bw'umuntu ari uguteza imbere ubushakashatsi. Ku mwanya wa 9 ni ukwigisha ubuzima. Ku mwanya wa 8 ni ukurengera ibidukikije. Ku mwanya wa 7 ni ugutanga indyo yuzuye, gukoresha indyo yuzuye. Ku mwanya wa 6 ni ukurwanya intambara, gushyiraho amahoro n'umutekano. Ku mwanya wa 5 ni ukwirinda ibiza. Ku mwanya wa 4 kurwanya impanuka.
umwanya wa gatatu ni ukunoza isuku, umwanya wa kabiri ni ugutanga inkingo, naho ku mwanya wa mbere ni ugutanga ubuvuzi bwihuse ku bantu. Aha ni kuri Odilade TV show n'ibisanzwe. Uyu munsi twareberaga hamwe bimwe mu bintu bakora kugira ngo urengere uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abantu, aho twarebeye hamwe ibintu 10 bishobora gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Aha rero ntibibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, niba warayikoze share, like, comment. Tuzahurire mu biganiro bitaha tubagezaho ibindi bintu bitandukanye byakubaka ubuzima, byakora umuntu ahantu hamwe ku rwego rumwe bikamushyira ku rundi. Dukomeze dusangize ibi biganiro abantu batandukanye, kandi tuzakomeze gusiga isi ndetse no gusigasira isi, tuzayisige ari nziza kuruta uko twayisanze. Naho utaha, Imana ibarinde. Bye bye.